Yeah. Yeah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaflog. So, hari ni kita nak buat sikit reaction video tentang game Untitled John Wick game yang baru saja reveal di State of Play 2026. You guys ready? 3, 2, 1. A man with your skill set must be able to move unconstrained, unrestricted. Oh. So dia ada kena mixture hand-to-hand combat dengan ni lah. Tembak-membak. He must be versatile. Aku harap dia more to tactical lah. Adaptable. Bukan yang simple-simpelnya tembak-menembak ataupun pukul-pukul. Bukan random lah. Memang ada fans akan request macam-macam lah. Tapi bergantung lah diorang akan buat video game yang macam ni. Aku harap diorang akan buat style ni juga. He must be Hitman, grounded, style bunuh yang senyap pun ada kan. constant. Tapi John Wick jarang lah buat style. Oh, shield pakai dia punya tuxedo. I believe you are ready, sir. Yeah. Yeah. Sial lah. This is probably the most bugs Keanu Reeves bakal buat dengan skrip dia yang sangat-sangat sikit untuk game yang dia tak payah berlakon pun. Mungkin hanya mocap muka dia je. Oh, macam ni game dia. Tapi dia nampak macam Yakuza punya style pada gameplay lah. Kalau aku perasan tadi tu, dia more to Yakuza punya style. Hi, I'm Chad gameplay. Stahelski. Today is a big Stahelski. day for the John Wick franchise. In collaboration with Saber and Lionsgate, I'm thrilled to share our first look at the John Wick video game currently in development. Follow along the journey because we have a lot more to show. Apa nak guys dalam trailer reveal John Wick punya game ni. I can't wait. Cuma itulah, kalau dia bergantung lah the type of game dia ke arah style macam mana. Adakah dia macam Yakuza ataupun dia macam Hitman ataupun dia macam apa ni GTA maybe, I don't know. Apa nak guys dalam trailer John Wick Untitled game dia. Tinggalkan komen bawah, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels dan jumpa lagi pada Zafran yang akan datang. Thank you.